abantu okushaba okwehara okuryana n'okwangana habwa karuru bigambirwe bazira bataringayo yesimbira habwa MP Kashara North district eyambarwa obwabire ari omu maramizo gatari gamwe na gamwe omu biro bya Nohiri kandi nyamweba abutukurondamu akaruru mwenda kwitanira ki hagira Patrick Musiguzi abocho kumukundira umuhakaru hagira bazira bataringaya abocho kumukundira umuhereza karuru bataringaya akurikiza abantu bona ekiro kikuru ky'amazarwa atyo yizusya abantu obutarya kukinduka nimbezisya ngu akasenta ko batebekanisize kuri ebiro bikuru bakakozesa ki batakariya kukinduka kuri irenda kukinduka kwiyaho barya kace batukuzo murundi bakubikira nyese twaruga mu January abo ko abana ba secondary aba primary aba secondary nabo kuzo mu university namuno aba bakubana barga ahidara rumwe bakozarindi abantu betaga esente zebyetago bingi. Reverend Canon Dennis amwine kizinduka ahawira bishiriza ngo buri mutezi wa karuru acebero wari kukunda ahizoba ryo futera karuru umutima gwa urafurire iwochirota umucebero umunyishengero kazuwambara district Margaret ayebarerwe byambu hine cyashabera abantu omwe amanyahabwa Kristo yazi takaba okulya no kunywa no kujwaraje konka tugira kitenderwa cyo kumanyahabwa Kristo yatuzariye okusasirana okumumanya okumuhimbisa na no kwetekatekaho nk'abantu kareka gukora ebyo ebitakwisizi na yarange kigenza tukundane tugiye hamwe kandi turare hamwe tutakarenzya tubaza kuza kuri shemerero n'onga twebwe abana b'ikibine kumuruka January February abanyambarara nimba kurusya ikiro kikuru cya Nohire bari kukace kikuru cya Nohire kandi mbendeza umwaka musya umurunji ecyawuro ekinkwa abanyambarara nimbagira ntubantu mwe ikiro kikuru tucetaga mu kigiremo mwakikamuno businge konka mushohoze mpora Gashakwa Frederick Anyene.